ngibeka le mali yami la mawufika lapha ufanele ukuthi sisikhathi ulwe ukuze akhona ukukunika le mali yakho lo muntu ngoba kungamandla wakho konke. But when the Holy Spirit leads you uzothi uzihlalele ubona wathi gogo uthi mama ngizoletha le mali umangala ukuthi njani manje. The Holy Spirit is doing everything. Njengoba ngisho ngithi uSolomon kwakuthinta uNkulunkulu athinta bonke abantu baletha izinto zokwakha ithempeli wayengayikibo wangajuluki because wayesekuphumuleni kukababa wakhe uDavide ayemsebenzele waphumula yena. Ungafani noDavide hlalela ukusebenza throughout but yiba nesikhathi uNkulunkulu akufake ekuphumuleni. Ngena ekuphumuleni umoya ongcwele akusize egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. And as ukhona Elohim uNkulunkulu is leading you ukuyise ekuphumuleni. Uma wena kuphela uzohlala umkhosi uNkulunkulu wenelisekile Elohim kule nkonzo lenkulunkulu akubeke kiyo uNkulunkulu will lead you to his will of rest. uNkulunkulu akakubusise egameni likaJesu. Phumula ukubekile uNkulunkulu ogcobeni akubeke kilo ubeke ukuphumula. If you can just align yourself with the Holy Spirit, align your work and your assignment with the Holy Spirit, then umoya ongcwele khona la kule Elohim he's gonna take you to the place of rest. Uzomangala wena ukuthi ngiphumula kanjani. It is because we are following the right thing. Uthi Paul ezwini lenkosi uthi follow me as I follow Christ. Ngamagama ezinilandela mina nifana nokuthi nilandela uKristu ngoba uKristu nguye obiza mina ngilandela yena. As you come after me you will see his rest, you will enjoy the rest. uNkulunkulu musa akubusise uma wena usubmita ungahlali kuElohim ngepain but hlala relaxed knowing that God is in charge. God is going to take me far. God is going to take me places through this ministry. If you can just believe in it, God will give you rest. uNkulunkulu musa akasibusise egameni likaJesu Kristu. Ukuphumula kwakho uNkulunkulu akunikezele bandla. Ukuphumula kwakho kuzoba khona as you are in this place. uNkulunkulu musa akasibusise egameni likaJesu Kristu. Akusinguwe wonke umuntu ogcotshelwe wena. Akusiwo wonke umuntu ofanele ukuthi angenise impilo yakho ekuphumuleni kodwa kunala uNkulunkulu akubeka khona. Yingakho ngithi mina as the Holy Spirit leads you lalela umoya ongcwele. Umoya ongcwele athi hlala la ngikulidelela Elohim, relax la Elohim, hlala mlalele. uNkulunkulu uthembekile ukukufaka ezintweni ezinkulu ukhona khona la. Ingabheka ngathi into encane but uNkulunkulu can lead you to places, to bigger things as you follow this ministry. uNkulunkulu musa akubusise impendulo yakho ayikho kubo bonke. Yabona uIsrayeli wayeholwa abo Aaron nabo Miriam babe khona begcotshiwe babe ngabaprofeti bo Miriam behola lapha babe ngabapriest bo Aaron behola uIsrayeli kodwa impendulo yabo yayingekho kuAaron no Miriam but impendulo yabo iyavela when Moses came. Kwafika uMoses uNkulunkulu wathi nguye ke lo engimordenele impumelelo kaIsrayeli. Israyeli wakhululwa benawo ama-leaders babenawo khona lapha babekhona babethembile noma besekuthunjeni kodwa babekhona babethembile ukuthi bayasihola siba nekhonanyana sithandaze senze lokho sikhunjuzwe ngoNkulunkulu kodwa abazange babafake ekuphumuleni, abazange babakhiphe from the labor yaseGibhithe kodwa it's only Moses owafika waletha umehluko wabakhipha kulabor yaseGibhithe baphumula. uNkulunkulu musa akasibusise na ukuphumula kwakho kusekutheni what do you do ngomoya wakho ongcwele, umoya kaNkulunkulu ongcwele ophezulu. Ngoba uDavide bengifisa ngathi ngabe ngingathola amaphiko njengejuba ngindize ngiyongena endawo. Akasho ukuthi fanele athole inyoni ngeke ugibele phezulu kwejuba kodwa he means ukuthi the Holy Spirit engumoya ongcwele oyijuba. If he can lead me I know ukuthi rest ngizoyithola, ngizophumula egameni likaJesu. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane ofuna ukusibona sisekuphumuleni. uNkulunkulu wethu uyathanda ukuthi siphumule. Ake sivuleni Hebrews chapter 4 ngiyangifundele uverse 10.